asathi na phethe ama rappers ukuthi disisebenza kanjani but mina boy I think I wire all in lapha na phethe wow umkhiphiza kakhulu phethe why did you do that yothi ngibuze kanjani this DISS means disrespect. Yes. So disrespect umuntu uGhostman uyazi ukuthi this track ichaze leyo nto ukuthi angina restriction akuna ukuthi akuna ma rules no rules mawuzolalela uTupac hit him up you claim to be a player but I fucked your wife yes leyo nto leyo because there's no rules le uthuka umuntu umthuke ngoma wakho umthuke noma ingane because it disrespect akuna rules the rap le but I understand ukuthi abantu ukuze bakhalise because South Africa akusiyena wonke umuntu oyi hip hop fan I understand so mina ngenza umthetho we diss track diss track yona diss track ile yokuthi umuntu akuzonde akublock akakufuna akufunela ukushaya mayikubona because fanele kuyela enhlizweni so yona disrespect ke lo am disrespect opponent yakho so yona ke diss track imele leyo nto leyo so I think abantu bayithatha ngokuthi fanele ngiphole mawucabanga the reason why kusakhulunywa ngayo namanje ukuthi fethu yabo ngoba ingoba vele ngenza lento engiyifuna i-distract kufanele ibe njalo ukuthi abantu uthothi ifan inyanyile ithi lo sikhotheni umthukile bathi iyona into efunakalayo angikwazi ukuthi mina sefikile uKO wafika washaya ngendlela yakhe afika uQuest ashaya ngendlela yakhe mase nami ngiphinde ngishaya ngendlela yabo kufanele ngiqhamuke nento e-unique ezokwenza ukuthi kukhulunywe ngale ngoma yami mawuzohamba uyowabuka lapha uyowabuka ku YouTube uzobona ukuthi yipi ehamba phambili feke kube le phumile ya Big Zulu mase kulandele yami ngama views yabo cause lakho abantu abaningi uhleze ufuna ukuzwa ngayo uthi ngiyoyilalela ufuna ukuyilalela ingoma ethi noma usuyilalela nangelila ukuthi no engijwayela kodwa usuka wenzela ushaya isipikile ukuthi nabanye bazi ukuthi akudlalelwa lapha so iyona le so ungasabi nje ukuthi mhlawumbe le ndoda kodwa uBig Zulu bake bamshaya futhi kwesinye isibhakela yabo ayikhithe no mina kodwa sengamsaba phela mase no angisho inkinga mfethu abantu babe bethathe ngani abantu abaningi umuntu bamthatha ngokuthi umngakanani no sometimes impi njengoba ubona impi angithi wayibona impi yamagama ngikwazile ukumnqoba ngayo ngisangamnqoba nangenye impi hayi kodwa yokulwa eyokulwa ekangishaya but inkinga akekho umuntu ongashayile ngeke ngile mina are you friends now no we're not friends emva kwe distract walokhuzana that's why ngoba kuzoba nale game yama celebrity ngingekho nje from lapho wangiblocker nje yonke indawo yabo yonke last week game when umuntu wedisc ngiyakhumbula senza kwenye ground lapho so leyo nto ghost kakhulu because even namanje yabo angithi bazwana nozako uzakuzalwa nami so yabo iaffecta ilokhuzana abantu abaningi but mina ke ngile ndoda le ethi hayi anginandaba kukuwena ukuthi mfethu choose liphi side yabo but nje into engidle ngayo angizaye ngimsukele uyo kusukelile yabo so awukwazi ufike wena ungishaye ngempama mase expect ukuthi ngizothi mina mawuthi sorry ngithi hayi sure mfethu ngiyaxolisa mawungishaya ngempama eyodwa mina ukushaya ngeziwu2 ba yabo uzokwazi ukuthi ngiyalwa mina yabo and into ebhlungu na fly kule distract abantu abaningi bathi Duncan ube personally umthukile yabo leya distract ifethu ngize iba kanje ya mina ngangizoyibhala ibe soft but izinto ayibhala ngami ku social media ngingakhiphile wayilokho edeliphara leli libanjwe yini manje buka leli phara ngiyalizama ngizama ukuthi likhona lizobuyela aligigi kodwa libhizi alikhiphi lokho lithatha isikhathi lila esengiyibuza khona ukuthi kanti lo mjitelo yindaba abanye adenga abajahi kanje bengakhiphile shuthi kahle lento beyibhalele mina yini uthi aligigi licela kubazali bali imali yokuthenga iglue nginomfazi lapho umfazi uzothina umfazi nezingane kuthiwa ngoba ekhala ngokuthi yena ngimthukile umndeni wakho uzothina ukuthi lento into esiyenzayo kanti sibe sithukane yena nje ungithukile nje wathi ngiyiphara ngithengelwa abazali bami iglue wafaka nabazali bami bangithengela iglue akubona ukuthuka umuntu lokho abazali bami beyisontela futhi bathengela mina iglue I understand so ngathi hayi no lo so fele ngiyenze lento ezomenza ukuthi iye la enhlizweni ngoba esekhala ke I understand that and abantu abaningi sometimes babuye benangokuthi uba umuntu abamthandayo yabo uBig Zulu ngeke siqamba manga njengamanje like angithi into ayishayayo yenza ukuthi amabhinqa yamthanda abantu abadala because I understand mawuthi uyabheka lama fans vele lawa amaningi
I understand hip hop bona ukuthi yayisa leli jongo leli kwazi kanjani ukubiza umuntu kanje le distract nawuthi uyayilalela mancane amagama engathi nami inhlamba la but angiwaphimisanga because vele ngithi wena uyilento emhlophe kwinduku yenkwenkwe engasokile angilibizanga ngegama angithi already usuyezona ukuthi ithini but angiyibizile leyo nto so like ukusebenzisa iskill umuntu umshaye ngayo into ukuthi ngeke ngimemeze into ngizoyisho uyilento esala kwi-tish mangisida usuye understand so iphi inhlamba la understand I shout out to you, man. But yo, ufetha ke nisonke man. Kuphela into emhlophe yenkwenkwe pha. So I understand ukuthi into like oyicabanga wena ngizofika ishi mina ngikhulumi ngaleyo nto esho. And then mfethu, hey. Yazi lo mjita mfethu ngendlela angenankinga angazi noma mfethu ukuthi ubukhotheni noma ukuthi kunomunye ubhuti la mfethu uze gospel artist, very renowned artist mfethu, umntana kaNkulunkulu Jesu aminceke mfethu. Wayenzani inceke ngoba yima before uPaul kunesinye isithombe uzosifakwa uSmith la kanjalo sifike sabhala ukuthi angazi ongavela ngaba nomusa igama lami Elisha nguthandiwe wasufaka isithombe mfethu. Wait, awukhona lokho kanti mina Duncan come on mfethu wafaka iphara likathina Zulu. I'm not sure ukuthi uyena uthina kodwa iphara lelana. After that ngithi talent yaphela. Mfethu waphinde wafaka enye ingane mfethu yo ingane iphara ingane nje emnyama mfethu akuyona yase South Africa leza ngane futhi asicwasani but leyangane mfethu ngeke wasuthi wena ngoba ngisho ukuthi wathini wasuthi there's no need for DNA test la istays lezi uba on istays uthina no but asilungise leli phutha le yabo mina I believe ukuthi leyangane ukuthi phela spawn ngokufana leyangane la ingane enhle kabi cute kakhulu inhle mina the only thing ebengiyenza lapha because ekugcineni angifuna abantu bathola imessage wrong ekugcineni into ade ngiyenza lapha ingane ifana nenceko but not uthi ngane ngayidelela nenceko like indoda ebukekayo ya kahle so like into ade ngiyenza bengifuna vele abantu ukuthi bebone ukuthi yini manje indoda ebukekayo hayibo indoda athi uyabukeka ngisho ukuthi inhle so kumina bengibona ukuthi hayi bayafana and bengazi abantu ukuthi mangithi istage lesi like ijoke istage bazobona ukuthi ngikhulumayo ngobani. So ngempela wasuhamba kuyoncinza because uyakhala nabo ukuthi wena wangena phela indaba isuka lapho ngoba ngilokho ngimjova ngoba wathi angithi mina ngahamba ngaya naye no mfowethu khona umfowethu ozalo auntie owenza umsebenzi la kwenza ibizwa ngani lento le construction not construction ilento ukunamathisela into maybe ukurapper into rap imoto rapper amakhabetha ekitchen wenza leyo nto so babe wayefuna umsebenzi wayithola umsebenzi ukuthi na uthi azomraphela lapha estage sakhe so ngalo ngamthatha ngoba akakwazi khona ngamyisa athi ngoba ngiyakwazi khona ngamyisa ngamhambisa khona ingakho khona lesasithombe nje lesasifake lesishuthile la ngamyisa khona so yena usasebenzisa lesasithombe uthi yabona la uDuncan kulesithombe ngoba ebuka lapha yila wayibuka khona igibing la izongena so yena waqala wathi ngoba engenelwe igibing lapha uDuncan waqala wathi wena Duncan ubukuphi ngesonto ngoba ngikhathi kwenzakala nomhlola yabo so nami ke sengiyapheya ke ngoba lokho ngiposta lezi zinto inceke uyangisukela wathi ayikho like igazi libi no kodwa Duncan before ufika khona senisithombe mfethu wena wangena kuloya muzi khona la ufaka khona ukhololo kanti now udukela ukhololo wakho why mfethu angithi uyakhumbula ade ngikuchazela ungibuza ade ngisikhuluma ngalento ye-distract ngithi mina ifethu ubafu abazali bangithengela igluba ngathi mina kokuqala abazali bami bayakerka itime lami la kerka liwulukhuzane lumfundisi so kwabalula nje ukuthi ngaya kuyitime ucela ungibone ngifuna ukushaya nje lesithombe so ilento kanjalo and shout out to Tina Zulu sizokubona very soon la Basement Podcast with Sandile M so